Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Adalbert Nongrum UMLA bala syapan sangi trikam Shipor hagaseng Voice of the People Party. Uba Mikmat dekat North Shillong constituency. Ulalit ban sendan lang hagajinya ki ke Awakening India Movement. Hakmat umat kiang nang ba kabadan Hakmat Civil Hospital Shillong mentasi. Haganing sengi layu i ba Uba Adalbert ulawan mi bandan hagaliang kinong yalam AIM. Banyak keren ru bat ki pulit habaki pat ba ki temu bantur sya sekretariat. Hendai habaki pat ba ki latur sya sekretariat shim layu isu. Kajingnya ki kaseng AIM kalong ban persya kajing syak penbor ban le Aadhaar card. Hendai habaki temu ban le ajing tho sya sarkar kila syak khang lentino haki pulit. Ibron hangni konfront ni fi. Milik da burom pai pa si unong burom da halo. Suba milik to milik yang di pai pai. Ski milik. Ya ski milik. Ai ka cakap di pai pai. Rai. Stop. Ini aku Kani kerai pai ba, kani kerai jogi, kani jogi, kerai jog pai ba. Jangan lupa kalau boleh selfie. Masa aku bagi pada itu bandar dah bio coba. Bio. Mau jarap jadi Pak. Selain itu nanti saya ke bio. Mau. Dah berburam kirang pak dah ni. Di kebadan ni di buram. Boleh jiru. Oh, boleh jiru. Boleh ada dah. Mana kita pernah balik Aadhaar ke Jokowi baru. Duduk balik Sabah ke India. Yang cepat. Jelek kita jemput Pak. Harus ini. Movement. Kani Kintin Awakening India Movement. Kamdei tang Meghalaya Movement. Kadai ka India Movement. Mud borok koi kari India. Halor kani kajing temu jong ka sarkar jala. Halor kajing temu jong ka sarkar India. Ban thombor yangi kirit kirya. Yangi kilok kilak. Tam ki paiba kiba sibor kiba sibut. Ban thombor ban penbor. Hagabidai bat uni u Aadhaar utaw bangyong unique identification klem le don tu unew Aadhaar nginumla padio kiki kijing mentoy
hak jengim ko jongi kamamala kasi kani kapan ki ya kejemut ke perkat kapan ing ya kaman sim ngako abane tu ipi ubasai ko pai ba bayit ngaru ngade wei na preng ki wei pat ki paranong elam ki nomi kmat na preng ki wei pat ki bangam pat sim bat ngam palle yo adhar bat pai ba ngam semua na hani kapor ban pensit yapi hendai iwan ban keren tangya ka hok ka jing sisa bat ka nongrem kini kilai teli kiban penkop hanga pada pi kipat ubri unyau trap habang ayang ni kejaga kaperken mau yang haus lam arjar kharsan ngaladon hani kejaga ngasong kena hang ni kabla peniang yang ni ungot jong u kiang nong ba kau buat ngapan ka bor nau ukhlawat ban ai kaman siam nga bangan dia le ha to ko por ka jingsa pendono yaki ikhtiar ka por jogi rang ba snong bat ki dor bar snong ha to ko por ngala perkhat mongongan le yu ngalong MDC ngal le yu ngalong CM lada ka hok ngilasa kedi no ngilasa pendono lada kariti dostur ka ikhtiar jogi rang ba snong dor bar snong lasa pen kedia no haka honorable high court jong ka Meghalaya tanah kadau di iwei idau ibaritam hapo time Jaintia Hills ngalayeng rang ba amarwei banya kon amar kadau ba ngasongo yapi kipai ba kilong kemi kilong pa kikun samla kentai bat chandrang kiblong ban ai man siamenga hani kejaka khan nyo singi ngalasa than ngadi tangko hakani keju jaka lapan terwai nga nreu kulur kita ki unidentified person ki bangem itu namanda itu latip nomor bapa nrei ki ong bapine ban perkut no yang di jing sa than ngangong ban perkut yang jing sa than kadon tang artli kawei kadai ban penbor yo governor jong ka Meghalaya ban asen no ban menjur no ya ka an bala thau da district council ha to ko por ya ta village administration bill kabre ka an perkup yang ka bor jong kirang basnong dor basnong kata di kawai ka bar pat ka banga perken mau yauta balik ta ki kenuhun ki bon terwai ngan ru kulur bagi ko an perkut no ya ta jing sa than ka jonga mala itieng lai serkai ti por kilong kebi ba iet kilong pa ki samla keleng gari kasi Jaintia ladap smam hakani jaka barmo ka baar ada pikwa ingan perkut ap inga stang kendiat si en sei ka mediap ka jonga hangta kalakut demar kadau pai ba ngaya ya preng ke jing sar kheben ke jing sa iben ke jing sa penrem kumbaja menta ha ke jing long jing man bala ka jong kaseng ka parti jong pai ba nasar khiben rego ogi pitani kawi lada phim kelalong uding sando kenomlong kenomwan urlong kicing kerku nomor papuan ngimtre ban sya jing sar khiben jing sa ban ben ka jing sa iben ka jing sa penrem den war kadau kawan kata kicing kuak burung hakmat lengla ya apa dengan kalenti semua tenat bat songu yo play nong tau nong bu ngiyo biang pat ya ke ikhtiar jongki rang basnong bat jongki dor basnong ngakhlem thok ngakhlem syukur kajing sa than ke jonga kam siamlong lenei kadai kajing ai bor ke jongpi pai ba ngawan biang sai sir ke por marai men sia me pi wei wana ngadei wei na prengki amalie uba kampale adhar ngaperken mau to ke por jong ke virus ke vaksin ke klam arjar arpo lapan bor ya kari rak partai borok kuwi bare ban sim vaksin bare ban sim injection ngai ong tang ni kuwi kat ba ngampat yo ka jing sai komunong yalam ubadan ke cikit kri nam takipat ba nganom tere bersim ya ke injection nomor sil bersim mengiginong mi khmat ni hama ya khmat jibam ke media bar ki bobit ki batduk ki barangli ki batrot bor ki dong la ai ba del bot ai lang
Dan naman takadaw pa iba nga klabsim ya ka vaksin. Umday itang mga kaya kasem ka jong haru pro kuwi. Bar mo ngi kaya nga ngiyap lang, ngin im lang. Henry nga neto ya pi. Hadi ipor nga net siya mani siya stigmatize. Siya pait ben. Siya pait po. Nga net biya priyo ya krialot. Nga net biya toro krialot. Nga net iya maniru krialot. Henry menta kacay penriyo ko jongi. Kalapan pau. Maprapo nakasispa kalabay injection. Ngem day bansa penbit. Ngem day bansa ilang bakla. Ngaladon sisin kasi bankas